So ngibyo Fabrizio Romano ati nakira ibibazo byinshi mbaza kuri Cole Palmer, Chelsea, abafana ba Man U bambaza ati ibintu bivugwa mu gihugu cy'Ubwongereza ko Cole Palmer ngo yifuza gusubira mu rugo, bavuga i Manchester, by'umwihariko bakatamuvuga ati muri Manchester United, ati ibintu bya Cole Palmer biteye gute, biragana he? Fabrizio Romano ati icyo nababwira cyo nuko muri uku kwezi kwa mbere nta kintu kiri kuba habe na kimwe, ntacyo rwose, ati aka kanya muri Chelsea rwose igisubizo ni kimwe, nuko uyu musore numwe mu bagize umushinga wabo w'igihe kirekire, ntago bifuza kugurisha Cole Palmer uyu munsi, ntibishoboka cyane. Ndetse na Rosinia mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza wa Chelsea yavuze ko noneho ibirenze kuri ibyo Cole Palmer ari mu mishinga yabo y'igihe kirekire. Yavuze ko ngo bagiranye ibiganiro na Cole Palmer Germain kuri kubyiyumviro bye, amubwira ko yishimye kuba muri Chelsea. Rero nta kintu mu by'ukuri aka kanya gihari, nta bintu makuru avuga kuri Cole Palmer, ni bihuha gusa by'aka kanya byo muri kwezi kwa mbere. Chelsea rwose murambirijeho, nuko inkuru iteye, nuko bimeze, reka tugereze turebe wenda mu menshi niba byahinduka, ariko aka kanya Liam Rosinia nawe mu kiganiro n'itangazamakuru yabisobanuye neza rwose, ibyo bihuha yabikuyeho ko Cole Palmer Germain ari umukinnyi bafite muri projet z'igihe kirekire za Chelsea. Yes, bamwita Cole Palmer Germain. Samuel urimo biganiraho gato mu kanya byo gusubira i Manchester, bantu tunanatungurwa bavuga ngo no gusubira i Manchester ngo muri Man United, tuzi ko ubundi yakuriye muri Manchester City. Cole Palmer Germain ikiri clear nuko niwe face wa projet Chelsea, niwe sura projet Chelsea, kumurekura byasaba amafaranga aremereye n'ibiganiro biremereye, atagoranya ariko kuko ubu ntabwo akiri menshi. Ayo bari bumutangeho mu mwaka ushize amaze kugabanyukaho nka $30 million. Ubona agaciro ke kari gusubira inyuma. Afite ibitego bingahe? Aho ni ibindi. Imvune rekord bimeze bite? Aho naho ni ibindi isezo. Arimo arakora ibintu byose bituma igiciro cye kigabanyuka. Ngiye nta nubwo byantungura Thomas Tuchel atamutwaye mu gikombe cy'isi, ntabwo bizantungura. Akomeje kuri iri ritime ariho ibitego 8 na assist 2 marushanwa yose, ariko nangize ngo ni muri Premier League barimo na bitatu byo mu gikombe cy'isi y'amaklebe muri ubyo 8. Sitangiye kuvuga nibyo muri sezero sane ngo Premier League na Champions League igikombe cy'amaklebe nicyo cyafunze sezishize byo bireke zihera ko ubwo ni 5 bine bya Premier League na kimwe cya Champions League. Assist izo ntazo, ubwo bitanu seko numva ajya kubingana na Patrick Dorgu. Icyo yatsinze kuri Newcastle City na Arsenal bitatu birageze. Muri hafi muri hafi. Kore nakomeza kuri iri ritime arabura mu bakinyi bazajya mu gikombe cy'isi. Impamvu nimba ndabivuga, reba umwanya akina numero 10, haje umwana w'inkonkobotsi witwa Morgan Rogers, kandi n'ibitabi byanga Aston Villa za qualifying muri Champions League no mwaka. N'ibitabi byanga ni zino mvune nizitabakoraho cyane. Ikindi reba Morgan Gibbs White, uburyo ikipe yitwa Nottingham Forest imirakina umupira mwiza, bitunguranye ku mwanya iriho, ariko uburyo iri gukina neza. Reba Jude Bellingham, watangiye kumva Rubero wagarutse ku 8, nagaruka ku 8 bivuze ngo Ubwongereza buzahindura setup, uvuge ngo bakina aba milieu offensif babiri cyangwa se aba mediateur batatu, harimo Elliot Anderson, Declan Rice na Jude Bellingham. Hanyuma bakire umunimero 10 imbere, ugomba kuba ari typique wa nyawo krey waba Morgan Rogers. Ngo ntiho ababaye benshi, ahubwo numwe wava gute yavuze batatu, Elliot Anderson na Declan na nese wakwiteshwe mediane wowe. Jude Bellingham yemeye gusubira ku 8, ubwo undi mukinnyi ajya yataka cye kuranda ariko wowe wagira umunimero, urumva wabufite umukaseri. Bifate muri yari ya mbere, umwe yajya guca ku ruhande nanone reka ko Morgan Rogers no muri Aston Villa aba yari nyameze nk'uri ku ruhande, ubundi asanga ukina ku ruhande ku ruhande se rw'ibumoso, kuko rw'iburyo no rwa Bokayo bitewe nuko azaba yitwaye na rutayizamu barashize reka bararangiye abembere bahise bashi. Bivuze ngo ukore Palmer kuri iyi pesa ariho n'iki, nadakora ibitangaza muri ameza nasigaye, wallahi Thomas Tuchel ashaka kuzamusiga. Nabonye ari umutoza ufata imyanzuro itabaho, ashaka kuzamusiga. Cole Palmer kimwe mu bintu byatuma asohoka muri Manchester United, muri Chelsea ni kimwe, Chelsea ntabwo iri kwitwara nk'ikipe ikeneye progress.
tubwizanyije ukuri kuzuye iterambere mu mikinire ya no gushaka gukomera iva kuri hari umwaka w'imfabusa umwe bagenaga na bisi bagiye gukina umwe bafatira imitungo ya Romani hari umwaka wundi w'imfabusa bafashe umutoza w'umwiga barayimuha waruvuye muri Brighton Potter yananiwe na West Ham twese twarimo tubireba sinzi niba Suwede yazayishobora yabona ko zagashya kayijyana mu gikombe cy'isi ntago mwemera Davis oya Grand Potter we mugumanye ni mu mwana w'imyaka 39 ava mu Budage akaza agafata Brighton akayigira igitangaza neze Grand Potter nandonira yo Brighton we yayikozemo akazi Brighton nayo bagushizeho bapfa kuba bakwemeye wabikora Potter mugumanye ureko ko Fabian Nazara nabonye byatangiye kugorana oya ntabwo ari kibazo cyo ko byatangiye kugorana imvune afite nawo zifite byakugora cyane igihari kuri Chelsea Potter kuzana Pochettino tiki ubuzanye umuntu umenyereye league wabaye hadakoresha amafaranga menshi muri za Tottenham azamura abana bavuye muri za MK Dons bano ba Dele Alli n'abandi batandukanye agakora equipe kugera ku rwego tubona Tottenham kuri finale ya Champions League mu nzira yeriminya amakipe arimo za Man City yeriminya Ajax ari yigiza akajyahe twaravuze tuti uyu ni umutoza arakuze wenda nta gikombe yatwaye ariko gukoresha amafaranga makeya akageza ikipe ya Tottenham kuri level yigejejeho na Tottenham ubu ariyo yatumye City yo yazanye amafaranga kugira ngo yinjire muri top 6 ariko Tottenham yarabikoze irabyikorera ubu ngubu Tottenham twese tuyibona nk'ikipe ikomeye kira nge namenye Premier League Tottenham kuba yabiya 10 nta kintu bivuze nari nzi ko hari ikipe yambara umweru na HP mu gatuza ifite marike andama ihangana na Arsenal icyo nakundaga je yayo na Arsenal imeze nka Southampton n'ubu ngubu bura nasiba izindi match ntabwo usiye ko yataye umwimere asigaza imibare myinshi Arsenal yabaga ari ikipe ya ntawo nikora yifite mutwana twa Denison na Bakari Silvera akazi nkubaganyiza zikina nk'abasazi Aaron Renoni babasazi bitwa ngo bari ba Sandro na ba Red King nabandi bakina ntacyo ba Gareth Bale Tottenham ashobora gutsinda nka 3 muri half time Tottenham bikazi karyishira mu gice cya kabiri byose cyane iyo game yayo narayikundaga ariko kuba Poch yarafashe Tottenham akageza ku ikipe yubahwa ku buryo ngo basiga bayifata muri Big 6 nakazi gakomeye cyane ka Poch aho Chelsea twavuga ko ya rezonye n'ikimenyimenyi Chelsea ya Potter uzikari hari ahantu yari none Madueke yatsinze igitego kimwe mu kwezi kose bakajya abantu bajya gutora igitego cy'ukwezi ni top scorer w'ukwezi ibintu byose usanga byose ari we nawe ari kimwe yego ari kimwe Chelsea yatsinze mu kwezi yabaye ya 12 arayifata nubwo mu mwaka wenda atigeze yikarifa muri Champions League yabaye ya 6 ariko nubwo aya makipe yamutsindaga izi za City za Arsenal na zande ndabyibuka sinzi ibintu nari ndangariyemo ndaza nkererwa match yayo na Arsenal icyo Arsenal yakubitaga umisi n'umugenzi Arsenal yari ifite inkoni ya nkoni bita nkoni urabona rakire iyo yavunitse cyende kubita buri wese shishura cyagiye yigeze kumara iminsi 140 ari ya mbere ku rutonde ikavunikisha Saliba minsi ya nyuma City kayicaho Arsenal yakiye na Chelsea yakunota 45 ifite 2 ku busa sinzi niba match yibuka sinzi niba wibuka Tottenham yatangiye yigize ibandi uguntu Chelsea yayigenje ndibuka Patrick yakoreye Parma kuri Mani cyane Chelsea igakira na Man City abantu bose aho ati Man City igiye kunyagira umuntu ukabona baranganyije kwa City cyane abantu akwati rero iyi Chelsea irimo kono Gallagher iba ari gukorana na Nicholas Jackson ibingibi na Kole Palmer umwaka utaha Chelsea yabonye umuvuno nk'ikipe isanzwe ari equipe itsinda ibitego igirute iraza kongeramo amazina meza twese turimo turavuga ati arumva Thiago Silva arashaje bongeyemo umuntu wo kuyobora abana bakongeramo n'umukinnyi mwiza wo hagati wo gufasha itugenzo ntabwo ari yagafatishije neza bongeyemo undi mukinnyi wo hagati bakongeramo na rutayizamu rusha Jackson twese twarimo tuvuga ati urumva equipe yongeyemo rutayizamu none rusha Jackson akaba ari wo kwiga ko Jackson twarebaga parikure tugasanga avuye muri equipe B ahita aza kwatakira Chelsea tugiye kumva twuva Pochettino ngo yaryamaga ikipe yuzuye ngo yabyuka agasanga muri groupe ya WhatsApp hari umuntu wa leftinze batizi yuko ya leftinze ngo Gallagher ngo bamugurishije muri Atletico bati
karabaye garaga niwe nari nshingiyeho kuba garaga ku bwa Posh niwe mu mediateur utarasimburwaga yakinye match nyinshi ku bwa Posh rumwe mu bakinyi beza no mu ikipe y'igihugu bwongereza yatangiye kujya kina cyane akaryama mu kigenasi kagendeho akumva ngo bamugurishije bagahita bamubwira ngo twakugura abakinyi babiri bo mu Bufaransa bakaze cyane Benoît Badiashile na Axel Disasi ati Posh arayireba aravuga ati rero muri iyo gahunda ya process na progress ndabona nta hantu tugana Chelsea irakibere mu bucuruzi ubwo barivuga ko tuva ku bwa Posh aribwo bakozesheje imbaraga nyinshi bari kura ya continue arimo abakinyi benshi bari baraguze bimfabusa babagurisha mu bara barimo bakariduka ibare nabandi Wangoro Kanto na Edouard Mendy nabandi kuva batandukana na Posh umutozo wese bahaye Chelsea no gusubira inyuma kuva batandukana na Posh kuko n'imibare Kole Palmer yagize kwa Posh nta wundi mutoza arayiha wowe na etsinze ibitego 25 muri saison atanga na assist 10 yagize ibitego nka 40 gutyo imibare yahaye Posh nta wundi mutoza arayiha none se wowe uri Kole Palmer abantu bose kugushima tubonye umukinnyi mushya w'umwongereza no mu ikipe y'igihugu bwongereza uvayo utamuboneye iminota kumwicaza gusa kandi yavuga kuri bench akamutsindira kiri mu bintu nyine bamubazaga ni gute ujyana Palmer mu gikombe cy'Uburayi ukavayo utamuboneye iminota nawe tekereza uri kumwe na Posh Kemu byana kose barabiganiraga nkuko natwe tubiganiraga umupira wose n'umwe atazagira umuntu kubeshya umupira n'umwe abantu babaganira ikintu kimwe twese nkuko gukina biragoye ntabwo buri wese yabishobora ariko buri wese uzi kure umupira iyo areba Barcelona buri wese ayibona ko adafite defense nziza buri wese ayibona ko Lewandowski atakiri ku rwego rwa rutayizamu watsindira Barcelona twese ibibazo tukabibona wenda ikofi kagorana ariko twese turi kubibona mu kibuga Kole Palmer nk'umuntu watsinze ibitego 40 ntashobora kuba yarabuze kunaganirana n'umutoza we amubwira ati tujye gukonvenka abakire twongeremo abakinyi bameze gutya na gutya buri mukinyi wese yifuza gukina n'abakinyi beza cyane Kole Palmer sasa mu mwaka wa kabiri abona Posh aragiye bazana Enzo Maresca Enzo Maresca aramwubaha nk'umukinyi mukuru ambwa ati ibintu byo gukina imirenge Kagame Cup buretse ira mikino mu bishokoro ya Conference League buretse gusa ko yakukenera umudari zagushyiramo araza barawutwara nta kibazo byari ku murongo umwaka ukurikira from nowhere ikipe ifata umwanzuro avuga ati Nicolas Jackson ntabwo uri ku rwego turekuye Nicolas Jackson tuzanire Ram Delap nubwo ari umuzungu mwene wabo Kole Palmer narabibona ko ikipe inzira iri kujyamo ntabwo ari iterambere urekuye Nicolas Jackson ushufite ubushobozi bwo gutsinda ibitego 28 muri seze ebyiri yaraje mu kivuye muri B uzanye Ram Delap izi satwa ejo twakoraga imwe tugasanga umuntu uri aho ngaho ntakora pressing ntashobora gufasha umukinnyi wundi gukina kuva Nicolas Jackson yagenda Kole Palmer yabaye umuntu usanzwe arasanzwe cyane abakinyi bakinanaga buri mwaka buri mwamba ari kumwambura imbaraga uko nta mukinyi umwe nta mukinyi wacu ibihe by'aba Maradona bagarincha bande bamwe bafite inkweto abandi nta nkweto bafite ucenga ikibuga cyose ukabazenguruka ntabwo bikibaho buri mwaka Chelsea tutabeshye tububwizanyije ukuri buri mwaka Chelsea subira inyuma ku mwanya runaka kuko ntushaka kumbwira ko ni gute kwisi y'umupira urekura Kenani Drosbari hale umaze kumenyera muri equipe ukazana Facundo Buonanotte nabo ntibarabona uko bamukinisha nawe none se ubwo uri kujya imbere cyangwa uri kujya inyuma urekuye none Madueke uzanye Gittens na upgrade cyangwa no kugenda mu isoko ukagurisha ibijumba ukagura ibindi bijumba n'abantu bari ku rwego mu rwego rumwe na upgrade nese uri gutera imbere ikipe yatwaye igikombe cy'isi y'amakrebe buri ikipe yose bagushimye watsinze Paris Saint-Germain ikipe zose zo mu Bwongereza zirakugira igipimo ira ikipe yatsinze Paris Saint-Germain twakina nayo gute nituyitsinda ni morale ku bakinnyi bacu Chelsea buri mwaka urayireba ihagaze mu kibuga je mbere mbavangwe Enzo Fernandez nayo mukinnyi wa Chelsea ibe yakinye neza ibe yatsinzwe nayo mukinnyi ukina neza buri gihe cyose niyo mukinnyi utanga ibyo afite mu kibuga 100%. Ejo Mbappe yambariye imibare ndamuhakanya tumara umwanya turi kubiganiraho uzika aribwo Reece James ejo ngo uyu munsi ngo natangira mu kibuga ngo n'ubwa mbere ngarabayuje imikino 50 ari kapiteni wa Chelsea abanje mu kibuga 50 nibwo igiye kuza kandi yabaye kapiteni wa Chelsea muri 2023 imyaka 3 irashize ngo nibwo agiye gukina umukino wa 50 abanjemo ufite bitwa Baromeravi ufite abadefenseur nk'umunani
irebande nta urusha undi icyo barutanywa ni iminsi bamara mu bitaro gusa nicyo kintu barutana. Ramfort bari gutekereza Jeremy Jacques noneho ugatekereza Jeremy Jacques ufite Benoit Badiashile ufite Axel Disasi ukohereza Axel Disasi wari kuri level yo gukina igikombe cy'isi muri 2022 ukajya kugura Jeremy Jacques. Igihe ari ku ikipe ya Chelsea ku mukinnyi noneho sasa wumva ko ari umukinnyi mwiza nakuva na kera abahanga baratoranaga muri wese yishimira gukina muri equipe nziza. Kaka niyo bivuze nubwo yashizemo akantu ko kwishongora ngo hari ukuntu ngo Philippe Scolari ngo yazaga kutureba akabona ngo Kaka, Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo ngagahita avuga ati so ndababwira iki mugende mujye mu kibuga mukire umupira mu mukino. Pama abibona muri kwinjizamo reka ngwe nk'urugero rworoshye. Nubwo Manchester United tuvugane na ngo nuguserebura kwa bafana. Fata Manchester United ukuremo ibitego bya Kunya, ukuremo n'ibitego bya Bryan Mbeumo, usigazemo ibitego bya Bruno Fernandes rero kitabi ya 15 uko ari sanzwe ya 15. Nta mukinnyi mwiza utishimira gukina n'abakinnyi beza. Mbeumo ageze mu bitego 8, rutayizamu ufite ibitego byinshi muri Arsenal afite 5. Mbeumo ageze mu 8, impamvu ageze mu 8 ni iki? Niba watsinda 20 muri Brentford ikini defend inshuro nyinshi ikini safari kuko ne equipe no. Muri Manchester United ifite icyo gitinyiro cya equipe nkuru wagiye no mu gikombe cya Afrika wasibye ukwezi ubugejeje ibitego 8 muri champion kandi ugatsinda ibitego by'ingenzi. Nibwo bwa mbere Manchester United mu myaka ya vuba habyaheruka gukorwa na Robin van Persie gutsinda ku kibuga cya Arsenal ugatsinda ku kibuga cya ugatsinda Man City ukanatsinda ku kibuga cya Liverpool. Niba na Tottenham tuyobora mu makipe akomeye nawe yarayitsinze. Uwo ni Bryan Mbeumo. Uwo mukinnyi ntawo Chelsea ifite ntimufite. None se muri Kole Palmer yakamugize ariko sarakina wenyine. Kole Palmer twese turabizi ko niwe mukinnyi w'ingenzi. Nese umukinnyi umwe kumumarika byatunanira. Nese umaritse Kole Palmer ukamushyiraho babiri na Enzo Fernandez ukamushyiraho ikindi gisazi kimukubita amaguru. Caicedo nukumuprovoka gusa turabizi ko ari karita y'umutuku yigendera hasigarande. Ese Sami niba nkumvise neza Kole Palmer yava muri Chelsea kubera ambitiyo zayo kubera kabona ko Chelsea itafite gahunda yo gutera imbere by'aka kanya. Kuko niba iba yari Chelsea ifite gahunda yo gutera imbere by'aka kanya ntabwo ikomeza kurundanya abana banganya urwego kandi agakure kubizanamo abakinnyi navuga ngo basa nkaho barusha abandi urwego kugira ngo bazamure equipe n'aba bana bakuriremo. Uzanye Leandro Garnacho, uzanye Gittens, uzanye Estevao bose bakina ku mpande uhasanze Kole Palmer urekuye rutayizamu atsinda ibitego 14 ageze bingahe yamuderape ko ukunda kugira imari yawe shaka ko ari nka 3 ariko ushyizemo n'igikombe cy'isi cy'amaklub. Nicholas Jackson nta muntu wenda wamukundaga niki ariko Nicholas Jackson yatumaga Kole Palmer abona umwanya wo kwinyagambura ko Nicholas Jackson yamuderape afite igitego kimwe muri Premier League akagira kimwe muri Champions League yarabisaranganyije ni sawa urakoze. Uko numvaga harimo n'ikimwe cyo mu gikombe cy'isi cy'amaklub byaba cya kindi nyine cyo bivuze ngo urekuye umukinnyi wagutsindira ibitego wagutsindira ibitego 14 muri sezo. Ejo niho twakoranye mu match yuzuza igitego cyacu tuvanga koze double figures seze ebyiri zikurikiranye. Nicholas Jackson ashobora kuba atatsindaga ibyo bitego ariko se nanone niba atanabitsinda urazana urwego ruri munsi y'urwe. No ku mutoza wazanye uri munsi kuko Enzo Maresca ararusha William Nusinia experience naho yaciye ni n'amakipe yatuje n'ibyahaye equipe. Bivuze ngo bagiye gutanya buri mwaka. Kole Palmer icyo yatekereza se iyi kipe nta progress irimo iri kurera byo kurera ifite ibintu bigize kandi imyaka iri kunsiga. Nasiba igikombe cy'isi cya 2026 kubera equipe izabi biteye nasiba 2026 urishwa ko 2028 azaba hari. Ese Morgan Rogers ko bangana mu myaka naba yaraguzwe wenda n'abatakiri nko muri Aston Villa yaraguzwe n'indi kipe ikomeye nka kuno Mage yahise akora transfer use Stones azagaruka muri National geje kumwicaza muri equipe barimo bari kumwe muri yo reka tugereze turebe akantu kamwe konyine nakongeraho ibindi Samira arabifuza minute tugatira rwose nta kibazo. Urumva icyo ngiye musaba ni ukwemera iyi sezo akareba uburyo we yayirangiza neza yitwarwa na expectations we yari afite. Twanabigarutseho hano buriya kimwe mu bintu byamubabaje n'igena rya Enzo cyane nshuti ze za hafi rwose barabitangaje igeno rya Enzo Maresca. Ikindi buranga ubuyobozi bwa Chelsea hari amadiskuru bajyaga babaha bicaye bamaze gutwara nk'igikombe cy'isi cy'amaklub mwajyaga munabibona bo babumvishaga ko hari abakinnyi banini bazazamo ko na Kole Palmer nubwo ari umukinnyi watwaye Chelsea ariko arabizi ko ari muto nawe yakaba afite umutwara nicyo yapfuye na Pep Guardiola. Ntabwo uragera igihe cyo gutwara we equipe ukeneye ukunganira ugufasha gutwara ibyo rero nawe yarabonye ko nubwo afite iyo mibare akeneye abandi bazamwunganira ko bigeze handi ama equipe adversaire azajya azavuga ngo turakina Kole Palmer gusa kwirebye imibare
naze ndeye imibare y'aba bakinnyi ni naho nge nasoreza ko yagabanya expectations bakumva ko Chelsea arimo agomba kwakira uburyo imeze. Enjoying. Uri bukeje bundi atsinda igitego kuri Brentford ni yaserebura abafana nabo baragiye baramwatsa karambwira ngo ntabwo buryo ari kugira comportement afite si nziza. Yeah. Yakaba yaserebura igitego atsinze igihe igitego ko basanzwe bamuzi ko atsinda agaserebura ariko kudaserebura naho n'ibinyamakuru byahise byinjirira ibi bikomeye n'abasesenguzi kuri pano baba benshi basesegura kandi banini situation yabayemo Korpamo muri Chelsea. Korpamo daserebuye akiva mu mvune cyari igitego cya kane muri Premier League ko nta assist aragira muri Premier League uyu mwaka ntayo Champions League ntayo urakoze nayo ni ibitego bine muri champion wakabe serebura kuvuye mu mvune byubuze ugascoring ariko kudaserebura no kubigaragara kutishimye muri Chelsea. Ariko nicyo Samir yavugaga nge ndi busorezeho uko tishimye niko imibare ya Rodgers izamuka imibare ya Jude ari buyizamure imibare ya Foden arayizamura imibare y'aba bakinnyi bandi twavugaga bose arayizamura kwenda reka ngo urugero twigendera. Morgan Gibbs White muri match afite muri Premier League afite ibitego 5 na assist 2 no mukinnyi ushaka umwanya. Morgan Rodgers 7 na assist 5 ndirebera Premier League gusenda twigendera. Ebereseze 4 na assist 2 urumva ko byuze bagiye afite yo ma assist. Jude afite assist 3 n'ibitego 4 muri La Liga kandi afite igihe kinini nawe atagiye akina. Korpama nutagira imibare kuvugira ubwo nusiba igikombe cy'isi niki kizaba kikurengera ku giti cyawe kuri kariyeri yawe. Icyo nicyo gutekereza ne nk'umuntu mukuru ariko icyo ari krama cyo n'undi mukinnyi wese aba banini nabayenzo Real Madrid rimwe zahubuka hano ahita cyo yihuta cyane cyangwa bakayisera izirwa zipima saho za Paris Saint-Germain za Chelsea nikomeza kurema isoko rimeze gutya abakinnyi batarabaye abakire ku mukinnyi utiretinga wa mukinnyi uvuga ati ni muri comfort zone Chelsea birabaye aho umukinnyi ubu nk'aba bayenzo mu gihe Chelsea yakora isoko rimeze gutya igeneza n'abatoza batoya abakinnyi bari aho ngaho niki nikomeza iri soko rimeze gutya umunsi umwe uzajya kubona ubona Enzo araguswe. Nibyo ngibyo gusa Liam Rossini ati he is untouchable ati ntakorwaho afite amasezerano kugera mu 2033 ubwo nibyo ngibyo ariko nyine ku isoko ry'igura n'igurisha batangiye kuvuga ko gafite ibyifuzo byo kuba yasubira i Manchester. Bamwe baravuga ati ashaka ko ari muri United abandi muri Man City ariko bakavuga ko yaba ari Manchester United.